voin hi November ni kwa sang hi som ni pali ani news ngai nom tak tak kan ria kang Mizoram Students Union President hi an man chan te hi kan ria kanga mi puite na an reaction hi kan riak chong le anga Purward Romoy Roy te press meet a hianin thilpoi mo deuh han soizok du kan ya chumi po chu kan riak bokanga ti chuan puti BC an Mizoram sumdin mun aron soifia ZPM party chuan in press conference an ron siama alo mom te an ron tiama se ta hianin score chu te an ron ti heng te po hi kan riak anga ti chuanin thil chanchin lomom deuh mai te poi kan riak ang ma se ama sabera chuanin Mizoram Students Union President an man chan hi kan riak don ani Anti Corruption Bureau te chuanin October ni som pasari sang ni som ni pali khanin thu boyan ziak luta ti chuanin kan hria theuh angin November ni riat sang ni som ni pali khanin Anti Corruption Bureau te chuanin Mizoram Students Union President Samuel Zoram Thanpuya chu an man ta ani thudon danin Anti Corruption Bureau hian kum sang ni som ni panhia Project Mizoram COVID-19 Relief Fund minga MSU General Headquarters Aizolin Health and Family Welfare Department kaltanga poisa cheng nuai somnga andon le mandan chungchanga le andong hem khop mai cheng nuai somnga chumo hemi andon le an mandan chungchanga le Myanmar ral tlante frisel na konga boipui thin tu pol pakhat Chin Health Organization kaltanga Mizoram Students Union in damdoi le medical equipments chishang sang leina tur poisa anmu cheng nuai som panga singkhat sangthum za somruk panhi an mandana thilfel tok lo a omti complain andong ani hemi thalaka in mu hi chu MSU roi tu te ni om tak an ya sarkar ma sahun lai khana chan chu he kan chief minister Hui Puzoram thanga po hemi thalaka henin atela ti chuanin complain panhi alu tani ama sa kha chuanin cheng nuai somnga andon le mandana ania adot le chuanin cheng nuai som paka chuang khabi kha ani le alian tham khop mai atam tham khop mai poisa po hi he thil chui chiang tur hin Anti Corruption Bureau hian preliminary inquiry ti phalna Mizoram sarkara adilani preliminary inquiry ti phalna hi Anti Corruption Bureau hianin September ni sang ni som ni pali khan andong 9 10 hi October 9 September ni sang ni som ni pali khan andonga phalna an muangin uluk taka chuifi angal anita ani preliminary inquiry hi September ni sang ni som ni pali changin an beitana ti chuanin report kami preliminary inquiry report in achunga atarlan thila hianin thilfel hlel a omani ti finfia anita ka wangin regular case siam phalna Anti Corruption Bureau hian sarkara adile ani ti chuan sarkar phalna angin Anti Corruption Bureau Police Station Case number 8/2024 adei chu hinchina kan soito hanin October ni som pasari sang ni som ni palia khanin an ziak luta a chuizui zel anita ani tun thenga investigation nei to china hian Samuel Zoram Thanpuya khati hun laya kum sang ni som ni pani ani so khati hun laya Mizoram Students Union General Secretary chu heng thila poisa teaching pen tu le mo phur tu bera an ngaya chu wangin Anti Corruption Bureau te hianin an manta ani tarlan to angin Aizol Police Station po in nimin ve khan Samuel Zoram Thanpuya hi mi hren be le ti luina manga poisa lak sak thu buaya an man ani he thu buai thlen lai hi chuanin pu Samuel la hi ti teang pu ti bai teang Mizoram Students Union President Mizoram Students Union President ani to ani ti chuanin heta thalak an ron tarla na hi mo heta thalak an ron tarla na hi April ni som ni pathum sang ni som ni pathuma MSU win khati laya Chief Minister hena Project Mizoram Humanitarian Aids Medical Equipment and Supplies USA atanga medical supply sang andon an hlantum ani hemi hi ani ti chuan mi puiten engtin nge an riek kan enang wanglai ni hianin hemi tho hi aron posa hi wanglai ni posa ni ti chuan wanglai ni posa hi chuan in Instagram ania minan comment theya kan chiarang an comment hi pakhajon yay music to our ears arante ni adol le chuanin choka eidu titupa kha arante adol le chuanin ama chau chuana khwa harlu tukanga anaute po hi han shoi ve lo ru te an rantia ti chuan Health and Family Welfare atanga an summan tur project shim khi MSU han pek po khi makka ti shim ngan ranti boka an man chan en khi chuan MZP roi tu hlui le nimek te hi chu manvek turan ni chu atia hi chu MSU ranti na tur ni om takani
ti chuan zirlai ball roi tu te hi an ho sa thei mai te an ron tia than khat chuan in future politician an mane te an ron tia ni ti chuan Mizoram House a rui dewa MSU president in Mizo cho ka eidu ti tu khan mo je la cho ei puk do ne te an ron tia mi hian thil hin lo sa thei khopa ke phei chu ka hrevak lo wa heng thil te hi MSU ti ang reng lap sep se a thatur ti ang chi vel te mo he deserved it ti te hei a comment tu te lampang hi chuan in an tran vak lo ti kha a hriat thei ani an ni an hre chiang zo kan yang hetianga an ron comment na thei em kha mi puite poina an reaction ania mi puite reaction ka reaction chu wow ti bak soi thei ka nei lo ke ma phei chuan mo a pui do ne ti khan ni le mai ti chuan puro bar da hian in breaking press meet anei ani nimin November ni ret sang ni som ni pali a khanin khabi kha kan infia mi te an lungoi vak lo ni tur ani a thu soi dan chung chang vela khan mo an ni lampang hi chu an tong cho vak hi an ni tan hi chuan anuam lo theia ti chuan ni ka hriat china chuan khami form kha chu an fill up vek thawan hi incentive cash award chung chang ha chuan form kha chu an fill up vek thawa ma se kum sang ni som ni pan hi le kum sang ni som ni pathum incentive cash award kha chu arm wrestling tan kha chuan arm wrestler te ho kha chuan in arm wrestler te ho tan kha chuan in an kat sak chiang ani khami akhanin incentive cash award la te list kha ron tilang tel thei se chu achiang mai turania an ron tia ni ti chuanin arm wrestling chau ni lo game dang te po kha an kat sak hlom an tia tuna hianin hemi press meet phei chu ke phei chuan in ka ngai tha full lo le hala min ron shil dan ani angai tha full te na uluk te wa lo ngai tha te na min ron shil dan ania tuna hianin ala thei angin hemi video hianin asoile ani oma chu van chuanin incentive cash award la te ho la khatiang incentive cash award la hrim te list kha mu thein omse chuanin achiang mayang incentive cash award an kat sak lo ti kha kan infia mi ten an ron soyani kha zong kha ani mai kan infia mi te ka ti topanga abak chu ka soi lawang eta hianin mi than kha chuanin Instagram te po hianin an ron comment YouTube te po hian an ron comment MZP le MSU roi tu hlui te reng hi politician an ni chuanin an mani hi vote an mani tranzong vote thak lo turan tia hei thil hi chu dik na chen te po omei the kami ha ka ron soilang le zola ni china hanin ka soilang tam man lawa ti chuanin puro bar tha chung cha hi chu ma po hiro ni soi fian sa khop maya he thila hi zonin engemaw chu omdeu niang chan chu ZPM lampang hi helamai chon an ron che thale tlat kan ti te ang hemi chung cha hi chon mo a chan chu kan sports person tepon sarkar masa kha chu sarkar masa la kha chon kan sports person te po kha soi tap chuanin an lunga oi vak lo kha ti thei an mani chon an soi chok chuang lawanga ma se ka hret pui ve nel nuala ke ma po hian kami ha kan ron soi lang vele du hrim ani ti chuanin kan sum din hun hi puti BC hian in a soi fia alo mun khop mai hetianga kan sum din mun te an soi fia thei hi puti BC na a soi fia na chuanin alo mom ka ti ro khan na ke na thil ka ron zep tel zeu do na nia puti BC soi fia na chuanin tharuk September theng sarkar sum dim hun hemi hi kumin financial year sang hi som hi pali tanga sang hi som hi panga financial year sum din hun ani kumin sunga leiba tello sum mu to hi vaibel se sangli zakwas vaibel se sangli somko pathum point paruk pasari ania budget estimate atanga 33% mu to ani nakum tunang huna khan 27.97% mu ani atibokani chi atanga sarkar sum mu hi vaibel se sang hi zariat somthum pali point bial pariat ni in base zat atanga 38.24% mu to ani nikum tunang huna khan base zat 36.51% mu ani sarkar sumpuk to zat hi vaibel se sangkhat somnga pariat ani kumin base zat atangin 77% lai puk 77% lai puk to lain nikum tunang huna khachuanin vaibel se sangkhat zariat somsari pakhat lai sumpuk base zat atanga za zela za somli pasari point pani percent loi puk man ani sumpuk ni kumaya atlem zok na hi vaibel se sang riat chuang zet ani hi chu financial year te han mang zo se sumpuk hi chu ala tam ve fe theya ma se tun tin huna hi chuanin ZPM hi kan lati thazo ke sarkar ma sa ai nan ron in te ve thlat ani nikum to nang huda khan
Vaibel che za som pakua lai leibat lingkhom sumlu atanga apung ringot pe kania thanga chung khan vaibel che som pathum chau apung hi rul ani kumina April atanga September thleng hian sumlu atanga apung lingkhom sarkar rul to zathi vaibel che za som ko pariat point pani pakua atling man ani masona rural din na beka nikum tun ang hun tharuk chung khan Vaibel che li chau man ani lain kumina chuan Vaibel che som riat pariat z pek chua man ani bok ani public accounts atanga sum chua to zathi April ni khat atanga October thla thleng khan Vaibel che sang khat somni pali point bial pasari atling mana ke deposit sarkar masabil ba atoi zongin ke deposit po Vaibel che zali somni pali point pani paruk z chua ani to baka sarkar na thok GPF le retirement benefits pension chua to zat hi Vaibel che zanga somko pokwa point pariat pani atling man to ani OMB open market borrowing atanga thatin sum sarkar in apukhe budgeta da sa thlap ania mamo tharthut wanga puk tilawin kan sum hu anarin adai lo mason na rurel din na turle leiba sumlurul na turatana puk tura ruam hanania kumin chung hian leiba sumlu ringot po Vaibel che zali somruk le apung Vaibel che zaruk palite rul na tur budget pass vek ani ti kan riat atha ome hi CAGU website a enthein om veke an ron tiani hetiang hianin kan sum din mu aron soifia kan sum din mun aron soifia puti bi se hianin amaron in soifia dan hi adik anga longai ta ila hetiang hi adik ani chuanin nikum tun ang hun tun ang hun zela sarkar masane na anhanin khaikin khachuan ZPM te hi financially pon an performance to athazok ti thayani hetiang hianin ZPM lampang po hianin press release an ron siama lompuina thute alomom anti thute an ron tar langa ma se he ta te hianin score hi an ron te ni score hi an ron te tun halama chuanin central atanga zirlaite scholarship don tour sarkari na kol reng to mase sarkari na ala release loklo ang chi te sarkara hantang vedeu ang chi te hi atam thrina ni kumina hianin a omdon nge don lo kan tia zirlai te po nga thlel takin ti hanin an lo thlir ve a kumdang ang thawani he thil hi chumo central atang hianin sum an don tur hi an la dong kim lo te po ni thaya hetinga central atanga sum an don tur hi an la dong kim lo ani a attend scholarship hi zirlai then khatina andon lo khachonin a fair lo ve view thei adong lo te a tan khachol mo chu wang chuanin central atanga scholarship andon Mizoram tana andon tur zong hi mu kim vek hun an nga ka mon le oti thei ania amai ro chu an mu kim vek towa ma se an la sem chuak lo ani chuanin kha chu sarkar thiam lo ani khani le maya tuna chuanin central hianin poisa hi an nei lo ani kharing dewa keima po hianin keima ni research scholar shim heta researcher shim te po hianin Ministry of Tribal Affairs atang hianin thlathum chuang hi fellowship hi kan dong to lova chuwa chuanin khulama central lama khu chuanin poisa om lo ti chu kan hreve kur bokani chuwa chuanin keini lampang chuanin zuknora zukti wak aina kha om lova achan chu keini chu central atangin direct in ron kal top maya mase Mizoram azirlai te hi chu Mizoram sarkar thu ani dona wang hanin sarkar hi mi hianin an dem lo thei lo ani chuwa chuanin kan sarkar te po hi ta hianin thil omzia dik tak hi zirlai te hriat thei tur hianin ron update thin se tin zirlai te an phuna an lung oi lo ani ti te po hi kan sarkar te po hianin lo hret hiam se atha viawanga chuwang chuanin enge ti lung oi lo ti phun threp ai chuanin thil om zetik takha hanin hrilila soino na ngai ni te pon ron soino mai se hete chu mania information kan ti chuak dei to alom ti lo pon mo zirlai te tan phei chuanin klema kum anau pan de phei chuan anau pan de phei jama kan phi cheng zela chuwang chuanin khatianga ron soinon le mai te po kha atha viewin ka ringani vele top mai na ti chuanin hei hi aro pui ka ti khop mai college thok pa in delivery boy atanga ni scooty a chuang hi vanal riat renga to the college veng aizol o mekania government ti ro mana college part time lecturer na thoka hero achanchin kan zia chana ni lawa LPG home delivery boy na akop telani hi ro pui ka ti khop mai ni na tho re anei lo ti hi alang jiang khop mai ni tulai thalai chumo ril ru chang kang pu phachin tak hi chuanin tho re hi an nei to vak lo ani
tle ma loin la changkang le loin la class deuh te hi chuanin tho hre te hi an na nei deuh te po ani mai theia example ka pe mai mai anga ut ai kona po tuna hianin jailer ro sang hi alar em ema alon lan ma te po khanin tho hre kha anei lo roller te khala pick up te khala ti khanin lu te ameta to te po abo ruak azwal pui te hi re se chu lume na dor te honga ti khana chun zom le mai do na izola mo khang te khania kan thalai hei ril ru changkang pu phachin hi chuan tho hre te hi an nei to vak lo ani heta po hianin vanal hriat renga po hianin he thil hi chu aron tilang chiang khopin ka hria he thil hi aru pui ka ti ema karon talang ve du shrim shima ama hi MA sociology ni net anei to ni net nei hi haranio ti choni net anei to azilai tam tak thiam na petoni in gas delivery boy ni hi azak mi lawani government ti romana college a tho puite beng warna in abiak po te chon vanal hriat renga hi mi fel tak le ana tuile in petak ani thu asoyani hetiang mo taima deuh hi le tuar thel le tumru deuh te hi nakina chuanin a hlo tling a thleng sang le a thleng thui hi an ni du ani ti kha tun video a karon react vele thei chu ani comment section a khanin mi puilam pang te khanin in ngai dan kha han comment sap te u video le kan in hmule theu don ni